Nk'ibisanzwe tubaye ikaze kuri Go and Study Scholarship Channel, aho mubona amakuru yizewe cyane cyane yibanda mu gisata cy'ubumenyi. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe amakuru HEC isize hanze agendanye no gusaba inguzanyo ku banyeshuri bahawe admission yo kwiga muri batch 2 academic year 2025-2026. Tugiye kurebera hamwe rero itangazo HEC isize hanze rwose ku buryo mwebwe mwese mwashoje kwiga 2025 mukaba mwibazaga ese twebwe tuzatangira amashuri tutaratse n'inguzanyo, ese twebwe bizagenda bite? Tugiye kurebera hamwe iryo tangazo icyo ugomba kurimenyaho. Aya ni amatangazo menshi aba ryatangwa na HEC, gusa uyu munsi iyo tugiye kugarukaho ntabwo ari iri, ahubwo itangazo tugiye kugarukaho ni itangazo ryashyizwe hanze na HEC rigendanye no gusaba inguzanyo. So ahangaha rero tudatinze, ntago dutinda twebwe hano, tugiye kurebera hamwe itangazo rireba bifuza gusaba inguzanyo yo kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda, mu mwaka w'amashuri 2025. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe amashuri makuru mu Rwanda, Higher Education Council, buramenyesha abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye mu Rwanda mu mwaka wa 2025 bakaba bemerewe kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda, mu mwaka w'amashuri 2025-2026 ibi bikurikira. So ahangaha tugiye kurebera hamwe itangazo HEC yasize hanze, turebera hamwe ibintu birimo, ndetse turebe n'ikintu usabwa. Wowe icyo usabwa ni ukurikira iyi video kugira ngo utazakora ikosa ugasanga ubuze inguzanyo kandi ari wagize amahirwe yo kuba admitted muri University of Rwanda. So reka tubanze dusome itangazo, niturisoza turagenda dusesengura buri kantu kose kanditse muri itangazo, buri gika turagisesengura, ahasigaye nitunasoza tutanga inama z'ikintu ugomba kuza kwirinda kuba wakora mu gihe usaba inguzanyo, kuko murabona ko iri tangazo ryasizwe hanze uyu munsi, natwe duharaniye kugira ngo tuturibagezaho ku kanya. So gusaba inguzanyo bizakorwa guhera tariki ya 11 z'ukwezi kwa 10/2025. Ni ahantu haca akarongo. Dukora iyi video ubundi nibwo iri tangazo ryari ryasohotse. Tukimara kuyikora, ukimara kuyibona, ushaka watwandikira tukagufasha cyangwa se ukabyikorera bitewe n'uburyo tugira bukubwire muri buze ko wabikora. Bizatangira gukorwa tariki 11 z'ukwezi kwa 10/2025, ubwo ni kuri uyu wa gatandatu, kugeza ku ya 17 z'ukwezi kwa 10/2025. Urumva ko ari igihe kigufi cyane. Nyuma y'ayo matariki nta busabe bw'inguzanyo buzakirwa. Byumvikane neza ko nucikanwa n'iki cyumweru, ubona ni iminsi 3 yonyine irimo, nusaba inguzanyo mu cyo cyumweru ntabwo uzaba wemerewe kwiga muri University of Rwanda, ariko nta nguzanyo uzahabwa. Aho kantu tukumve neza. So usaba inguzanyo agomba kuba yaramaze kwemererwa umwanya admission. Birumvikana umuntu usaba inguzanyo ni umuntu amaze kubona admission letter, anafitiye acceptance letter. Twababwiye uburyo ki mugomba kudownloadinga muri video zacu zabanje. So usaba inguzanyo ahangaha twabibonye, gusaba inguzanyo bikorwa hakoreshejwe umurongo wa internet ukurikira. Dore uburyo usabamo inguzanyo, nta bundi buryo, ngira ngo urabona iyi link tukararenze. Iyi link niyo inyuraho ugasaba inguzanyo byikoreye nta kibazo. Gusa niyo ugize wenda ukaba utabisobanukiwe neza, nabwo turagufasha. Ahangaha nta kibazo, ntugire ikibazo. Ushaka kubushidikanya kandi nabyo iyo umuntu ashoje, aya ni amahirwe aza rimwe, ugakora ikosa rimwe cyane, rimwe gusa, hari igihe wisanga ubuze ibyo washakaga. Ahangaha rero bwo turagufasha, ibingibi rwose ntugire ikibazo. So iyo umaze gukoresha uyu muyoboro ukurikiza amabwiriza. Usaba inguzanyo agomba kuzuza neza amakuru yose asabwa. Ubusabe bwujuje nabi cyangwa butujuje ibisabwa ntabwo uzasuzumwa. Birumvikana ko amakuru hose hano ugomba gushyira amakuru wabanje no gusobanukirwa kugira ngo utaza kubikora nabi. Abemerewe gusaba inguzanyo ni abarangije amashuri yisumbuye muri 2025, gusa n'abahawe equivalence ya NESA yerekana ko barangije muri 2025, kubize hanze cyangwa se bize muri program zo hanze. Ibi byumvikane neza n'ubundi
abasaba inguzanyo mwebwe n'umwe mwari mwiyizi, ni mwebwe mwabonye admission results zanyu ejo bundi rwose hashize, twahoze tubigarukaho. So abemerewe gusaba inguzanyo ni abanyarwanda gusa kandi bafite indangamuntu. Nanone kandi dore akandi kantu, abemerewe gusaba inguzanyo ni abanyarwanda gusa kandi bafite indangamuntu. Abafite equivalence basabwa kuzuza neza amakuru yabo, harimo nimero y'indangamuntu, nimero ya equivalence, ahuzuzwa index number n'andi makuru yose yasabwe. Bikorewe i Kigali kuwa 10 z'ukwezi kwa 10/2025, bikozwe na Dr. Edouard Kadozi, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo mu Rwanda ko bashaka gukomeza amashuri makuru ya za kaminuza. So ngira ngo iri tangazo muraribonye, noneho ibintu nago bikigoranye. Ahangaha ngira ngo mumaze kumva neza ikintu usabwa kugira ngo usabe inguzanyo. Ahangaha ikintu twakubwira we munyeshuri ushoje uyu mwaka, inama dutanga nta kindi. Mu gihe ubonye amakuru ukabona hari ibintu udasobanukiwe, tugiraho tugufasha, kuko aya ni amahirwe aza rimwe nagaruke. So gusa ntitwasoza tutababwiye ko umuntu wese ufite impano, ufite ubugeni cyane cyane mu gukora ibyegeranyo biteguye neza, documentaire, wese yatugeraho. Turimo turakira abantu bafite izo mpano, tugeraho tugufasha impano yawe izamurwe neza cyane rwose, izamurwe ugere ku gasongero utigeze utekereza. So mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane. Yari Go Anisai Scholarship Channel. Ciao ciao, amakuru yacu yo nakagaruka. Murakoze cyane.